Bir som ben sana 1000 som koyuyorum. Ay çıkalım lan. TikTok, YouTube. 45 devede sana. TikTok. Yüzün Plus sırap. dezip kattalып, лайктарды басып турабыз. Шул атка базарга бар. Шул атка тугандар бышты экен. 144 миң берди, 145 берди атат. Ат чоң эле. Көрүп турасыңар тугандар. Ben koy verme. Koy. Almasam koy. Razı olsam buna. Razı olsam. Parça yok amemiz. Sana da daha 1000 koy şu atırken. Razı mına. Parda xey var. Tamam. 144 mü? Oo, 144 bin ödeşim. 144 ming boldu. Var da. Жалалбат. Assalomu alaykum tuğanlar, qandaysыздар? Sizler meni Bazar Xabar YouTube kanalı tuğanlar. Sizlerge bugünkü 13 yanvar subota күнкү Жалалбат жылкы базарын тартып көрсөтүп беребиз. Кыргыз элим, сиздер биз менен болуп туруп лайк кнопкаңыздарды басып туруңуздар тугандар. Каналга подписаться болуп катталганды унутпайбыз. Şu өйдө караган бармакчамда көрүп турасыздар YouTube'да. Зерикпестен басып коюңуздар кыргыз элим. Байталдар канча сомдо атат экен? 100 миң, а? Канча сурады ака, базар сурадыбы? 80 миң сомго сурап тургандар. Şu көк байталда соода болду тугандар. Акчаларын сурап беребиз. Канча сом берди ата? Канча сом берип койдуңар акалар? 71 миң сом берди, а? Канча калды отасы ака? 85. Мына тугандар. Бул жакта 90-дан 2 миң сом коюп берди. Мына байталга. Байталга. 75 dedi. Канча калды деп койду ака өзү бу. Туган канча калды дедиң, укам? 88 берди. Нол байталга да соодасы болду тугандар. Лайктарды басып турабыз. Канча деп атасың ака өзүм акчасын? 90 деп коём. 90 байтал. Канча берди атасың, брат? 72 берди деген тугандар. Тугандар, эркек аттар жакка келдик. Сиздер болсо каналга подписаться басып жүрө бериңиздер тугандар. Лайк кнопкаларыңарды басып, биз болсо баарын четинен тартып көрсөтө беребиз. Кыргыз элим, катталганды унутпайбыз. Канча деп атасың укам кашканы? Канча жаш кандай? 130 дейт. Лайк баса турган болуп түштү укам адамдар көп. Ака канча сом деп атасың ака бул тайды? 100. 100. Жаңасы бе? Еркектер жак керек. Жаңасы бе тугандар. 100 миң. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, мусулман бир тугандар. Бүгүнкү число 11 январ 2024 жыл. Мен сиздерге кайрыларым, мен улум Мухаммад 6 айынан баштап ооруп келет. 1,5 жылдан бери ушу башынан азабын тартып келатабыз. Сиздерден сураныч, мүмкүн болсо ушу баламдын Индияда алына турган лечениясына жардам болуп кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Азыркы учурда баламдын башынын ичинде аппараты бар. Буга чейин башынан 3 жолу операция болгон. Азыр баламдын жашы 2 жашта, отура албайт, баса албайт, тура албайт. Сиздерден сураныч, ушу баламдын лечениясына жардам болуп кетиңиздер. Алла ыраазы болсун сиздерден. Мен дагы ушу баламдын эл катары өз алдынча басып ойноп кетишин каалайм. Буну эшикке алып чыгып жетелеп ойноткум келет. Мен дагы ушу баламдын басып кетишине себеп болуп, аз да болсо жардамыңыздарды бериңиздер, салымыңыздарды кошуп. Андагы реквизиттердин баары өзүмө караштуу. Аягы 97деги М-банк номер кымбат К деп чыгат. Анан ошол номерге единица каттары да салып койсоңуздар болот. Сбербанк номерибиз Шайырбек Х деп чыгат. Ал дагы өзүбүзгө тиешелүү номер. Жокто соодалар болду тугандар. Канча деп атасың, брат? Атты. Атпайлаганчы мени. Аттатсаң мен тапталам. Ат акчасы канча экен ат? 300. Жашычы? Жазга 4 асы 300 миң сом. Данчак. Номер айтып коюң ака, болот сизден болсо.
997 менен 78 80 тугандар мына. Улагы нормаль да, ка? вообще улакка барган эмес. Айгырда жүргөн. Айгырда жүргөн, 18 берди. Жакшы. Болду ака. Millet 1000 so'm qo'ydi. Bo'ldi, alba. 1000 so'm qo'ydi. Ayol so'yma bergan. Rozi bo'lsam. Shuga soda bo'ldi aka. O'shanda qilmasam-ku. Mana qayerda? Shqalan ochdi, jeb ketding aka. Like'larni bosib turadi. Shuga aka. Yosh qanday ekan aka? Pushti. Qanchasi? 145 ber desa 144 bergan. 145 ber desa 144 berdi ata. Aka 9000 so'm ber bot. Batir. Aytganing olcham shu. TikTok like'lar bosib qo'yg'lar. 1000 so'm qo'yib ber shuni. YouTube. Ya o'tpagin. Unda bo'lmadi. 1 so'm ben sana 1000 so'm qo'yaverdim. Aytishkom buni. TikTok, YouTube. 45 deb desang TikTok. 100 Plus tezib, qattalab, like'larni bosib turamiz. Shulatqa bozorga bar. Shulatqa to'g'anlar bishti ekan. 144 ming berdi, 145 berdi o'tadi. At cho'ng ele. Ko'rib turasizlar to'g'anlar. Ben qo'yavermayman. Qo'y. Olmasam qo'y. Rozi bo'lsam mana. Rozi bo'lsam. Qancha ukamaymiz. Samada 1000 so'm milni qo'yish o'tir ekan. Rozi mana. Parda qiyman. Hamma. 144 mi? 144 ming desem. 144 ming bo'ldi. Barda. Jalolobod 34 ga olingan ekanda to'g'anlar 11 ming foydasiga Jilqi bozorda. Ketdi. Kichkina nito olsanglar bir devlab ketdi, bir yering uzib ketdi. Senalarni bilib qo'yaylik. Ukan bu bozat qanchada o'tasin? 800 bastırchimday. 200 yosh qanday? 5 asi, ha, 200 ming so'm. Inim senchi? Bunday aytachi? 200 ming so'm deydi to'g'anlar. Gidish o'tib apasini bo'ldi bu dedi. O'tganda da tevlab ketgan birovni. Yosh qanday yoshi? 5 asi ekovi berib, ha? 5 asidan. Bo'ldi. Brachkam kel. Brachka kelaver sen de tushib qolchi. Qancha so'm aqchasi? 110? Jashichi? 110 ming so'm deydi to'g'anlar. Otin qancha so'm ukam ber aytchi? 200. Bastırchimday? Yaxshi, uloqchi bo'libdi. Jangasi aka, qancha g'az turadi? Bozor turadi aka? Yem keldingiz, ha? Ya bere qabul. Ne kaçırsa mı? Ha, vur beri. Ha, mana. Bere qabul. Jashroq ekanda, aka. Yaxshi. Dakandini urug'dan. Dakandi urug'dan, ha? Nomer aytib qo'ying, biroq shal emetadi, o'shonsiz rozi bo'lsa. 71 menen. Ha. Aytaver. 14 74 84. 71 menen to'g'anlardan. To'g'an qancha so'mda o'tasin? Aqchasini ayt, aqchasini. 130 ming. 130 ming so'm. Yosh qanday? Jazga ekasi. Jazga ekasi, ha? To'g'an buni otni ko'rsataymi? Ketib qoldi. Hech kim yo'q. Yo'lni sat, yera olmay. Qaysi bo'ldi akalar? So'dan. Novo. Shu aka. Naydan chaka. Sulat degan to'g'anlar oqcha oldi, Qashqar. Pazar aşılmayan bunu da tutar ne? Yosh qanday ekan akalar otdi? 120 ming so'm berdi degan hozir qatqa uchasi. To'g'an qancha so'mda o'tasizlar buni? 300 ming. Yosh qanday? Uchasi. Ulog'i bormi? Ulog'i bor. 300 ming, ha? Ha, yaxshi. 16 ham borda aytib qo'ying. 16 dan reklama chiqarsa, sotuladi. Ketaveradi onda. 16 ham bor ekan. Nomerini olib qo'ying. Jilqin nomerini aytaymi, to'g'an? 56 menen 15 82 15. Bunday aytasiz to'g'an, bir ko'rsatchi ham o'zini. 06 shu nomerda. 06 ham shu nomerda to'g'anlar, mashinalar turganlarda chalaverasizlar. Ha, bo'ldi. Ha, yaxshi ekan. Na, uloqqa to'g'anlar yurotliga.